Astronomski centar Rijeka vam predstavlja Ispod zvijezda, skriven pod oceanom, leži Kaluoka Hina, začarani greben. Jake, kuda ćeš? Što tražiš ovdje vani? Zašto te uvijek moram čuvati? Jake! Joj, koji si ti trnoperaj? Ljudi, iza tebe! Jake! Hajde, drugi nas čekaju. Mali i Jake u svojoj velikoj pustolovini. Slušajte, dogodilo se nešto strašno. Koji je tvoj problem? Napustila te žena? Proradio je stari vulkan. Ljudi će nas otkriti! Ovo ne izgleda dobro. 100 mudica, bježmo odavdje. 2 ribe dotaknut će mjesec. Što je to? To je bioluminescencija. Oprezno, dečki. Slivajte jako polako. Mali, požuri! Čekaj, pa čemu žurba? Zašto bježite od mene? U namjeri da spase svoj greben. Jake! Čuvan u tajnosti i zaštićen mjesecom. Kassandra! Dodirnite mjesec. Držte, dečki! Jake, moramo pobjeći. Tanker je na putu prema grebenu. Ne brini, Lili, nije još prekasno. Spasit ćemo greben. Kako, Jake? Kako ga možemo spasiti? Kaluoka Hina, začarani greben. Astronomski centar Rijeka vas poziva u jedini digitalni planetarij u ovom dijelu Europe. Baš smo bili dobri. Što kažeš, Jake? Da, mali, baš smo bili cool. Valjda je to bilo to. Gotovo. Gotovo.